Anianum ni adofo ma minchiam na afensi me mamo akwaba na wiase sa ye kasa bibi wo wiase no sa ya ampa senka bibi ni wiase a nke da ye nto ye punu mu ene ye nua bema bi aba beka ye nsa e wo fide ma se ya kyerese na ni afura na o kyeni nsemu sesa ni fra ya de yi ya mfa wo no na ekwan ye fa so ba ye de ye nsem pi na o kyeni nsemu a areho abusua ye nje brani ye nkone nkonkoti a branch na areho sama wo di etudwa na fe ye ba ni ya toa yanko motwetwe no eso no se abanifo na am so okay na odi me Kofi na me wura dem na me so teli no omo mi hu o na me come asem da ni patre bi na me point o mo pa me so teli me topun no mo dem o na am so wo ene wo hu ya o kan ho asem ene ye ne wode ti mana wo da be ha dwene mana metina se san ekobo be 4:30 to 5 na mo so mu pie e fa me pono no no mo koe ade china me call the same place awiem tete na me call the same place na me hwe omo san me dwunu amenti ase ti de beba na se me tu free kuro no so ho na me san go back to my mother house na me call me ma me fie kasa de ni nyamu so na me propose person me ko Italy tina me ye me nkrata nyina dada nti be kodru me ma me fie me ma me so je me no ma me ne dan na kama na me de me no ma nyina san ko go back but no ma bia me ne girl ne yusu bia ma yusu no bia me koto brand new sa begu ho no okay yes enti me ye ma just me ye me nkrata asem ne nyina na me wo ma mo nyina na me gusu me ye me process me me wana me nya ma se se me nkrata na eden visa na ba ti me ma just me kotachi ma krom akwa pesika kakra dollars kakra na euros kakra da to me botom ti me ko krom me free krom ebedru fie me si free kam a me wura entrance wa omo mi hu omo village wono awiyo ma aberwa ba ko kutapoma ena papa ba ko ena me mini ga na me ni jaye no ka papa no ena maya mi enu so gina yadware no ga na ne tie no o ka papa no tuo no so owani na minim ene odi arura o no mu enti omo ya nipa 7 one gina ha two gina damonum na two gina mochia no na two gina bathroom no timi da me makose san euros na me ba fie timi mi na mi se nipa kan adwena bra wana mi se nipa kan adwena ma ho sa timi da duru wana se mi duru na mchia ma nana me pa cho da roma ma o wan fi mi na mi de mi wura fie se twema na mi enu so gina ho na mi mani bo me girl no so na so kai krofu asamba na mo so wo ena hu ya wo kan asem no enefia ye ne wode am si asem so chirim bia chire obi a on tiase samunam nam na muhu munema yes on tiase nti bi wura me bra me dem na bra na kom se bra pi bra opiam se de wa hu wo so hu hwe na me se no ti ba ku bia na o ka ho no so wo akura na sem se no so gina mochia no na me se he ene de asem aba ti de me ti ne ana se me nkope garlic ena abonchene na me mfamra abusuafo enne open semuatia obenya biatie na ni nyina ne se emre bi nipa miensa bi ne de ombegina mpanifu anim ka kire mpanifu so omonhwe nipa miensa ne wanyini kafra ne na pampamu apa ne ne sia tutuo ane ne wafudwuno wanka hwan na abeyini so wanyini na mpani aka to se wiase de mpaninsem ene yi ba no enti mpani aka to se wo pampaninsem ati akọ aboa ye frɛ na asokwa ne ho ono ye wo no to hɔ a na nti ho de dwuno enti ko ba se adwuno na anyini na owi obesi ama wansansi na no wi abrewa nkuruma no ebe dagya on se wabompa ya urade biemani o mami huna de nyankopon mie wani o si nyame ntie ompa ye nyame ampata no bie wani anema wo behunu se wa mmea wano na wo ye wadwen se obeka sem wo beto wo no 96.3 empa ye mo bi da wo no yire tewa na se ono bato urade mami hwe honhom wo mu wa mami brother sister emfa ho ko to asem o ora yanko so for rekwa so emra yanko so for rekwa so na yanko ji apomde ho nsem ye ba
ye wura ko sensika kakra dollars ne euro a ode ko Italy odru ni fia 7 member committee omne gina ni fie oche obi amfie no oto nani a na kude nkua no a onne tie no onu na gina mu bi ebe dai watimi ate kude nkua ne maame ntokwase ebia na wo yesu wo ya ode ye koso for rekwaso ya ba mfa enchia PC ema uromanfo emre wafo nyina nka nchiso mu se enumere ba Christ na sunbie konkro no enka uromanfo emre wafo nyina sunsum pese enka nso enumere batampa wote asiampa fa ho bo Christ na honto santo wa defi wa usubai enumere eyemade nyina akurase doctor a me wo Kumase Breman Pentecost asoda no animu pe me ye adwuma firi juada ekosi memenda eda me mfanya adwuma eyekosi ada ene me simi rozo na makamba nkuadi ensi ho na obale mni ho na de ani kan se efiri juada kosi memenda ne de anopa no nsia kopema numre no onum oba Kumase Breman a me ho ani asa bie asoye ne ba ko ewo adwuda amankwa adade hotel efie eto aso me enso mo ye pragiane abobo ya wanimu no obako sesi ade oba ane da no okwa no wachi no nyankudo wade so biakoye na no kwase ni ono so wage ntetiye ewo na asim no sa bage ntetiye ewo ebibidrom ana mia masa postu no ene nti wedie eye krogen nti ukọ ho no ma bibia be kama enuru ewo Kumase no se nukuro na bi ana me dia ma no a wode ye adwuma ewo adwira ho enu nti se ba ne se uwo diabetes pa na wo huna mane a sisi ade manigi ne se wona agi diabetes eduro ni nyina ka se papa ohu anika na eduro ni de eye adwuma wo mo na da 20 ebi da 15 ebi da 11 ebi da 9 8 sisi ahoto aba na de ni kan se wo hoto wo no ni pedua ne ye kama enti sisi ade se ye konom duro bi ne se nom no wonkwa na nyina no atwam obia no maduro ni nkwa na nyina biem kise wo hume memo wa free diabetes ni mu a ebe ye onwanwa enu nti ne afra mi akurase doctor medi makurase aduro be kan na be hu say yes na kuro bia wo so Ghana ha ana wo broni kuro so wo Ghana ha na wo kuro mka ejina wo Kumase a ene me nkasansie fakas ka de ka bankudi mia ma package diabetes aduro no e di amaka abrawa asem bia ma ho eye soforo Herbal Center Kumase Breman o diabetes ni say ya type 1 eye type 2 wa wo bo panie wan kasa wo bo ho panie wo fie udidi wie ya no abo panie udidi wie na abo panie ofa na wotwe mu akora wanya 12 years diabetes ya no 14 years diabetes ya na me say hey ofa me we hoye wono no bo panie na me say hey na 14 years ye free asia abo panie dia na obenya 14 nso die na oba na bema ene obenyina nya be 29 be ma hono na ne ma me se je se nwanwa ama se mo makoma tom yem wonye duro ni nko na be hu se se bibiduro efiri akurase ampa enu ntu wa wodi hie bi wo diabetes no enwohwa no na panie bo no obi ba ye ne nsa ho nyina wa boroboro panie na magese wonye babi kwa nsa amobiem enipa de sani wono ane wona ho panie odidi wie anu awo odidi wie anu awo mesrew se wuti se bia hwehwe soforo ko Herbal Center ami wo Kumase Breman na me mfa diabetes eduro ni maka mrew medi ni kura ma kuro bia wo su biala wo wasa chechide wasa guna kuro be so wo nkran takura wasa manfi maso manfi over nkronua honyina betinde duro amaka akobode ayamfuru nkotim so asumura fosu krom na kete krabo krom enina bi manu krom enina bi msoa ebi akakọ ne se bi ma ne ko opa bi ma ne ko so ebi akakọ no bi me ne wo eni di me srawo so wo baby sa ne se o pemaduro ni bia musi okurasi doctor media hana me wo bre me diabetes eduro ni bi package no package bre me na me ni wadi ano kama na me dia bro ebeduru a na wa frɛ me na masa ye de a kyerɛkyerɛ mu ka scan de ma sure bo se me na metua de Kumase ya ama eni nti wonni ka ska bia ni asɛm ɛyɛ soforo ko Herbal Center diabetes eduro na hia eni me nkasa wo akoko pa etuatua wo to nka na no na epusi kokobo na ba na ukọ private wie ugya wo na wie a na kokobo na pie kise otu obu ase edi hymns epia no
wa two hymns piano hey na ekose boko na ho adwo da bi bra sister wontimi mpia da bia memo oduro ama kokobu na apie no enya loko pe enchampie biem ye kire class eduro yi na ye agikosua ne kokko entimi sere wa se wutie mi a eni mi nkasa wonu wo bi nso kokobu pia bonamane se wo kurasin doctor se wo woduro a wodi ye kokobu ho adwuma kokofu nyina munsi cross kokoduro na enam na baby tutua uhu moja sone wo na epapa no mema kokoduro a enka nanso ebe si koko na se ama ho ato wodi ye numbness wonsama no ayeti triti yes anansi achew edua na do na wo pete wonsa anado na wo pete wonsa mu wio etete wa soforo ko herbal center mi wo kumase breman painting course for aso da ho no me catch so pray mi wo dua me de ma ope ensa ayeti triti enayeti triti enayeti kumase eti apa no so ni nyina ebefiri wo no edua na do a wo dwonso senya anwamo eni meko na wodi adade a na se wo dwonso pia eyare ka no kra kire wo dwonso na ma wo so ti ni nyina me moduro ama ni nyina akoda afi wanya enemu yare bronisi infections enemu yare pa ache aye chronic eko na ba memo oduro eno so wo gi aso wo pe enemu yare aduro no package so wo ba wonya white ya che se eho hyehe wo dwonso a wo ti yaw na no kwasem nie yellow wish bi ni na mu a ensu ogu a enemi kasansi memo oduro wo ye bema no so ensan betisi ho wo so aho ya wo hene eto na wo posa udwun ba bia nyi ase enkokodua bi enenem ni padua no ho number me de ma we fani mienu na mi wi a fremi okurasin doctor mia na obenyame me ko nyina nyame adom mia na mefa eye 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 wa wodi ye cholesterol pa no mi wi afre mi wo cholesterol high cholesterol eteteo mi wi afre mi after be ana won so check here see ebi wo mojem ensu mema ho aduro pa low sperm count be ma yeso nkwamwa no entimi nwo ana emwo nti atete omuni ahoden ye de brofo atoto mudin me de me nka brofo ni bi aduro na me wo mema wo aduro ma sperms no akeka ahoden abem ememwa na wo so na fe munyina begusu anim wo de bo anu a hwegu ma ntafo miensa umpo na pede enu nti na ye hwe okurasin doctor no ma ye low sperm count aduro na fe wo gina na so afi wo ye be ma ti asem wo ye yade enti obe ma yemre ebi die ye pressure wanu pressure duru ama be ma yemre ebi die ye diabetes wanu ama be ma yemre ana ebi a hosi na ye nyini ana ama na yemre sa mi ensen se enam sa kwa ne so ana be ma yemre a uhia wie me na wie me no eye memeduro wonu ma ewinsene obe men ema atene ne kawa no etwa ne hu se ya wo de kan hu se benkuta wo de hu molimu no kese wo kan wo mu sai ne jabem na fe wo de asia no ai na fe wo de ju aniwa na be ma no ma ye de bosom ba ko ana enum wie me no wonu no 4 days hai kai awia bopa na be man bia wo sere ho adu se hidia bam eja bam bia wo se barka sen chechere wa omo mo tia wo omo si da kro isi wa enje ye ma kente ba kwa kwawe na no kwasem ni wo ye bem na obe ma gigi wa etete o ma wasa esa ma wasa ment wo tirim adwenwie de bro se na kra bebe yase be ye dai nti wo hia wie me ye memeduro all se duro muntie all sale de fa wonu fu ase na esi wa chikase ni atudin h parallel mu awabi ebisi petic osa brodolac osa kese lak so idin so brofu din eden ko a ana de ma osa me so he mi fira kurase mi wo all se duro kese pa wa wo peso nya bi mi ya frɛ me wa wunyin sen na sai bro ni se miscarriage pregnancy no certain wunyin sen na sai akwara ba wontra memu oduro amani nyina e kama wo pa awoduro a akurasi ne firi
okurase ni bia wo ye bibiduro bia wa woduro me Canada awoduro no kurase ni wale a onwena wo ho won da ne se wonyim enu ntimi serew so pese wonyim wo yere ana oba pese wonyim se okura mi nyama eni me nkasa me wo awoduro pa wo danajo na muntuma chew na bibi no abeda na ato din spiritual marriage memo woduro ma wo de adware ni nyina beti afiro so na fi waso nyankopon asundue mu ene abotoye mu afi mu a moto a modisi akonya so ebua ne to na nkasa odi akonya so eye ne ya owo sisiyare ana siatika na fa ne srem enti ne tongoma na esi akonya so no oti yaw pa memo woduro do ma me memo woduro pa uchepe eye wo ya afei unankru mem unantu chese hibons na so ha na so ha no etimi ka wo wa na hu de onyo ho eni minkasa mu am wo sisiyare asomo chika se nyina mu ne minkasa na femfa eduro emamu obi ohwa nkro mu eduro ho asma nso asma ekurase e kanente shewa anya ba kurom mo se plan asma yate nemum enteshewa no na ne ga name no abaye asma no eni ntime silaw baabi a wo bia wo asma no akora na apanimu memu waduro ameno so asumdue aba enu nti wo ba wonte de atenka no waduro bom de ma wa kai wo gare kura na yi na wa gide ga mo na me ka kire wo to wo ba atenka wu enem bibi so na abasa memu waduro amani nyina aye kam eni ntime silaw wo kura sin doctor me wo breman me head me free juada ko simi menda ubenya brema ka wo kejetia otumfo run about wo ubenya brema ka wo so am run about ubenya brema ka wo macro wo free mampon ko fiase na eba no wasi ewo pankro no bonsuom ubenya brema ka wo ana ebia wo free bankasi a no wasi akọ space ubenya brema ka wo si wo so for lie na mate ni bia ka kire wo se brema ka wo ha wo boa fu besi macro anse no ubenya brema ka wo mamfo krono ka akoto atwene entunya besi macro dia ni e pai bremaka e wo ho a na wafo bi midia ni nkurasefo nyina doctor na enuro die metun akurase nti mi wo bi na elema ho so ato yemfa number ni bi 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 wodi sie bi no wi metua no owi apatashi metua no tramo wanum tramo ama wo him so wi tofe Putin na wonom o frafra no ma no mame chese enom a wo ba ne ye no owi school no wono no ma sa emfa ne ma enu na me di mu tintimai amakuma se fonya santimai na se papa yi wo fira kurase e beboa ye wi won ko hu biem ne kon no biem apatashi obeja nom tramo wonsi hu biem wi tofi won kodi biem eye sofore ko herbal center okurasi ni doctor owo kumase breman si wo painting kosofo aso da ho wo kira ye brother si wo painting kosofo aso da wo si a kokowura no bisa kokowura no se kira me efia ya tro gate nanim thank you Jesus umbra na tije aluminum glasses jenensa no fe no esalen doso no na ne nkura no esu adwuma ho bisa ne nkura se ha ne kurasi ni wakasa ha ne atena se we ho card je bia ni ho afidie ye check wu nyina miam tususu e o jabe wura bank e to ma de e free enti afidie no ye check wa wuntu ahwe e duro nko ana me ho wutua enti me ye no akurasi nsa no enu ntina me si kuro a woso no kan ha kire me na me fa duro maka amro na wabo ento yem the number again are 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 the second number are 0244 47 00 67 0244 47 00 67 call me and tell your problem. I will give you the village medicine to solve your problem. Don't worry, don't kill yourself, because disease is about the human nature life. But if you meet me one-on-one and talk to me your problem, I will go into the bush and take the bush to help you in your and branches. Ofa, bro, Fanasa. Jessica, why you media? I empenisi sebe sekantia eno ana gire ho abo fransem se de borofo no agire ho sofre konsem yenko yenua bemai akokruma ko sesika befie
obehia a 7-member team na aniema bia se ye nson anu odin pa eye miensa aduonu baako na wahweni yie Lawsonfm eti so betu ni pass nson nipa 7 nson twaso enti no dika o chia no wanfi me ena me ko insa na me tese me nkoto garek ne abonchine no okay ena me ye fast na me koto na me ba fi ndi be gunso ndi be woro me hunyina na me gina wa still omonko ma hwa to petepeti omonko da ti anche bia next time so hwe no omonko sa no akope friends entutuma duro bi na de spray o nti ma hwa omonko ti anche bia na me ma me free jomba ena me bu nkoto dwepa na che se boni bia me dia ye ne bia on fanchen because ono so enya me ni pa obom paye pa on fan paye boni agro me ma me fan paye boni agro kura na me se on fan na hoden nyina ntamachi na me bu nkoto dwepa na che no se na de na hu nkrofo ya akokan omo ye hu omo nka ohu omo am ka ebe ha adwene na me se me sron fan paye bon ntamachi na o se me nsore na me sore na me de me wura dam omanko omo wonu me sa ma no kobo anwumre nonson na fi o ma bebre tembe gina fiam se awurade hu me mobo fami fom so na me mra to bia ma ye fa chame udi wadwuma hye me nsa amanye ne hu me mobo na fa chame na wo me na se me ho to me ankrofo efiri me ho kwa akwantu no kra me nanko biem wadwuma na me ti me odam anajo abo 8 to 9 ya kapo na tum me bra panyini da dam wonom me so me da honom bi me won se abayimfo no omo trimi ya adonko atintantente no be 30 no ma wura dam wonom abusafo we de kafra adonko no obi nsan o ye ntia na eti emfa so mo abo hometre tintiatente no I use that word mo ye be sere utia na de ache enye bo apayo na emum na o kire se advert na adonko bo no mo abo mu tirinwi no wo se ya na tirinwi ya kese ewa but em so hwe Mazua production da eye Mazua production ni yi na Adom TV no ya sa na ya na ma no so bo wumti eye ahomatire na all right yo no ma wuro mbe 30 ana mo se wo ade na ogu yanim ase ade na ogu ya wo ye onyame djuma de na onyame djuma wo ye odifo ya odifo na ade na ogu ya be kan asem na me se mesremo miminim mesremo minim se mi hu bi kura mpoda te mesremo nko no me se ye nko ene yenko da ti bra me no mo kasa me omom kasa poko ba me nim sa kasa no because me nim mi hu bi da ti me kasa hai te se me kasa me se mo mpie nko ti me won se ahun zakwa ho gagai ahun foforo so aba be wura dem wono omom hye black omakata omanim te se ayi jalabia na wo che wa chire no bi kata omanim sei enye sini na oye chire hwa meba oma kata omanim jalabia no besisi omanim sei omba omode omo stuffing chair ne bae ai omko obukroma konya omde omakunya ne ba omba na wiemu na me kasa omabom tinya tintade ahomatire no no moko ena ka me ni wiemu no foforo so asaba wiemu so nko omo bae na musa musa mama ne omo se ya be boa wo am se mo be boa me omo se ya be boa wo na me so okay mitie mo na me se den na na me se me timba bi me hu hwe ahonhom na mani bie na me ko hu wo mo na me se me nye na ba ko ye ne se na fon aba ne nsam na light ba kwa so akokọ ba ko dan nchim ba ko na biaso ne ba ko ye ne se na wusie batia se na be wura me hwenem yes na we no so torch tu no na ogina no aba eturo to mani kosua ne so mienu na ba ko so phone torch ni bi se itself keepers phone we ni bi no bia so bi miensa na kan bia so bi na me tu mani kosua ne so sa na me se minye din na me ti odin ti mani mi si na ni mienu nyina bi dada to mo twinwe no we na ho ne be gu we so ti we no tu oti sa torch ena we ni ba ye honam de ena we be ye honhom de ti me ne o mo trans anajo 12 no e ma e bon he ma de a che 3:30 go yi ena me ka chiro me se metima ko toilet ena me se me ntwan kakra o ja kwanse me ko ma ko to ha che e bu so metima ko to me se ti na ma for de na o me se mo ye me se me ntwan ti me sa ko to ho no me sa e ma wie mo tete na me se me sorry ba o mo wie mo no me she black me ko private ba na o mo me she white so aba
Onkwa me nko ɔmo hyɛ white ɔmo so aba ɔmo bae no ɛna me begina ye fie valanda me catch ɔmo say no ɔmo nko me mpesa me kyerɛ me ma me ni me nuanom so obi ase wɔn ɔmo ma ka obi antemase ɛna ɔmo hyɛ white no ɔmo bɔ me pane bi ɔmo ha ɛna zero baako ba na zero fufuro ba mfimfini yes 0 round na round fufuro ba mfimfini tina ba ni we no de we no huhum na we huhunam mu onamo da man pie kura na me gina fie mu wa we no huhum na we huhunam mu ti me ka kiro be say no omo nko de mi hu no me nti ase omo nko we so omo mpane ama zero so na begu mi ho ti me amadwen se me ko odifo bi a minim na oye kuro no so onom ti me si kwan so se me ko difo no but me firifie yem kwa no ma si baria omo ma table so mu ba bia table so no be firi na be si baria ti me de me nsa esi me nsa me yesi na me yesi ya na me ka Jesus Christ of Nazareth me command say gate na ayi table so no baria na bie na ma si kwa me yesa kakra sa me di ko si futu kwan no anuanom obi anso mu nyankopon me ye kakra sa na me di ko asema me ka me ko sofo be frɛ na agonyo e o tachi me twumya nkwanta onom me kwa na o ya asore na me wura asore dam me wura da sofo no say ei na dija ho mom di wachi o mu firi na me say me ne ba bi o mu firi na so what o mu do so dodo ena o se me mra nti me wura inside onom no na ono so na sore no mo osili me pagya me tiri na bi mu so tete soro nyeize but me pagya me nse na me yesi ano matete agufom kai wallahi dalai nti sofo no opese obon payment but ono say sa hom no ma ba me nchen no odwo ontumi omdoso but me so no me nsuro wo mo me nwanwa kokuduro no me hu ba bia me kokuduro no free because me nim say nyame na ya de nyina na 2 minutes otimi mo em free ba bibia tina me nsuro wo mo ti me po Jesus dia omo ntumi mba me kora ti ba ku bi omo bi mu kuta magic stick te se e man tantan akon sei ha ne kuta omo bi wa na opese o de bebo me sa me hwe a na me dwene no me tiri me command na beto me nsam me gifiri ni nsam me gi a na opese o de me giamu na ekọ no honom ti so fune ka se no me nkofie na me nkopɛ mabusie ni me ntimi ne madam fo bi na ekọ e madam fo so ntimi muwa me na me sa de me san ko back to house ena me san ba afie o ba e tenjem me san ba afie na ho foforo so o mo twan me ba kasa de nya mo suru bra me ikono me furu okada no me usana gas bi su meat pie me okada me furu me ikono gas bi su meat pie o mo gina okada no na mo twa meat pie no HIV but no enya fiscal HIV enya fiscal se mo to meat pie no fiscal rem ti bi ye me se na me bobo glass no mama man furu okada mama okada wura mfam form ba me duru fie no mo te wo twan me excuse me o mo te wo twan se ma pie o mo glass ba me kwaso na honhom fro so san wo fie obiom abre na honhom fro so wo fie obiom a o mo twan onko na asem we nyina to me ko a na honhom fro so e wo fie o mo twan me sese ma bre ahon foforo so wo fie o mo twan me ti be ko na me bra panyine te me pono na no ena ahon foforo no so ba ko te me bra na o te me pono na no nchen sei ena be mako be tenso wo ekwa ankore no mse munnim film kira mu hu ankore no ti mi free entrance wa me ba me hu o ma na mse no mi ti me mafie ahon mom ji o me ma na me bra se me mra na se ahon mom ti nchen me ba be den me ba be o so mo nya o hwe na mse what ti me pega me ti me hu ahon foforo so mo hye jalabi a white ena o ma bo flight se Arab for the uniform ha no omo wa omo sukta Tasban kremofo tas bia we nu bi no bon no ya kese omo ya trepe eno mo gina place no mo se gugu place no mo kuta tas bia ne sei na me yo mo sei no mo se me mra me se me ma ena bibi ka kire me se me ntwe circle ti me twe circle round na me ye plus wo mfimfini na me ye ano ha jan me gina medal na me se omo mra obi aso ntimi ma yes obi antimi ma Misu bi jina medal in 50 omo daye mu asem na wo kan physical asem na me kan enti me yesa no nyame do se ahonhom mu atata pa ni pa enti omo antima ma na me genius ni de omo atentantenten me buso omo se genius a na omo koye omo ko na me wura fie mu no me wura na me ko ba bia na me bra ne tena we mu te no na omo se me ntena se
me tenasia na ba ko timachi no okuta sekan bia ko se ora to me minim am say bra once o mama nyame no say adam say one mom this count to me minim no say menya din am say menya din say hona ba ko no busam say o mom te sen busam ma ye obi bone ana na msi da bi ma ye obi bone msi da no say o mu twam no mo teme kasa de da me ye no mo dwena mo ntia se no mo no o mo ye bosom brafo mu twam de bone nko na mo di so obi bone a se menya obi bone de a me ma mi nsem mo we na me ye mi nsa sei ma me ne di kan yes what say no ono mark bi ona white o se me ye mi nsa sei kire no o hwe mi nsem sa no wa wosuntu ayi ne tini sei no wa shan hwe mu sa no ayi ne tini sei no wa bosom brafo na nim de o risk count me ko mo no no wa ne nsa kire ne sei me twa mani no omokọ me twa mani no omokọ na me ka se bra se won ka me ye mistake ka ma di obi bone de bone bia nka mawu so ti me pagya me ti sino mo so mo she green so te no ha na mo se me mra na just a color se wanya black wanya white was anya green na green for no frame na me ko honom me ko no mo ye me sei na nya boko abotre ti me hu ya ne se o de yi bi ti se we ni be green kitu abi no de to form na o se me mfa oya me ntumi mfa oya me ntumi mfa na o se me mfa so mfa oya me ntumi o ti me yusu me brains no na me command o ma me de ma dwene hwa ade ni din to say me fa ade no me fa ya na me fa kutae me fa na me hu se cast anwia cast nkete wo se de nkura di agoro no nkete ha samo be 50 ena caterpillars nkete sa ena private cars no si wi ya odia na me ka chom me mpe because me ahun ma me hu de ma hunu mani so no me mpe ti me jade no to ti me jade no to na mete bench ni so sei me wan so wa magic stick ni sei wa magic stick sei ada sport na sei na msamatri me tifie na ada sport asa ona samampom ai say awufuo no ya duru a otene na no so no ma so ratena so wode men nam ho sa me tifie o me timia me vala ma me vala ndam but ma pie samatri ai wa free honhom ha o mo de me ko fa hono mo sa anche bia na me maame e bai woni bra bi na o me se don de e koso no just o mo de me ko holy family na me se ma bibia na me na o se ye nkom ntia se maame ya de na o de me ko holy family e ko duru holy family on bo me panie bi de me hu no holy family o de dangerous ana adwo na enye ize but eno no de me mfa nto nchen ti o mo de me duru no bo me panie ti ma me die no so ba bia be ko pie no na nya senketo ba ni nyina die mu de me mpese me ka die mu de wa ha enti ade achi no na doctor ne bai na o se agei de na nura uhuye na me ka the same thing de sie nyina kire doctor na ka kire ma me no boy no ahonhoma ba no kutatumi 96.3 na me ma me ade efa ba me ade achi na ma me efa ba bi ti efa ba bi na nipa ne ka ze abrante we nya me nipa na msi me esofo me nkra bi no ehia me hon combat DJ adwuma na so no nya me di machi nya sanka me wu ya acha homo mba no e dangerous ke so mutimi komi but to me di machi na very very dangerous but makoka ntokwa a chen me nti me ma me emeye ya akwankyere no man kete bi but that day na scandy ho ti esan ba back ti e ba back no me die no and I'm so that I say DJ for them say use computer system unit keyboard mouse. To me imagine say me no. And yet that day na they chinye biem ade chi me for 3 days later. And na me foko me maame me nitro otie me didi na nten so aden ada na omo ha me sa hom ti be satana hom no ma biom be 3 days going 4 days 5 days no mo ma tina mani ni clear normal ba na hom mani ni nyina ba form kakra ha na msi do je ko so no bia mi tu kwa bridge na no ma be nyina ba na mi hu ahom me kasa tietia me maame nti excuse me nti e bo ana sada na me kasa ye de na jo be ye 9 e wodam ana matre o masam o mo 9 ofom e wodam wono ahom na hu o mo ma ne me ma den pa ne doso eye me ma nko a me ma ne doso pa bayinum me ma ne doso ezo de ahema me ma ne doso pa but ti manu be no mo sam o mo 9 na ba ko se agei mo se mi DJ adwuma frame to park me pese ye ne oda na me
Tupac nso de this time Ghana we abusu apania obrov de no. Nti opese mo ne me da se kwa me fa so na me beda. No se obeda ho na ye yatena ho. So na me say what? E ma no. Na me say mo ya honhom. Na mo ni se me nyame nipa. Na me say ba mo nkasa te se me kasa mo kasa. Lawson FM. Mo kasa boko. Na me say I command you in Jesus name to get out. Wọ́n ṣe ọmọ akọtare náà no to Jesus náà ọmọ fie ọmọ pie no ẹna adechi náà ọmọ ní òfin bebree ẹna mi fẹ́ mi diifoɔ bi a mi nim na ɔtɛkyi sɔfo ɛwɔ ha mi ho na mi fẹ́ sɛ ɔsɔfo o kamere bi a mi ba ɔnom na ɔsi amisa ahohom na san ba bi mu na ɔsi wɔ hɛn na mi si mi ofie na ɔsi wɔn mi de private care bɛ fa o ɛna mi hyia mi ne mi bra akɔ kwan na mi kakra mi hyia bra bi na mi bra asan na bra de mi kɔ tad na no na sɔfo ne de mi fo car no sɔfo ne de mi fo car na ahohom no bi abɛtena car no back seat na front na mi sɔfo ɔma fo car no ɔsi wia mu susu biom na mi sɛ ɔmo wɔ mu na ɔsi mi car mu na mi sɛ ayi saa sɔfo no ɔyɛ mi 419 mi nim sɛ saa ɔno so hu wɔn saa nti kakra ne koduru sɔfo na sɔre dem na ɔfra sɔfo no bɛka ne bompa ya still ɔmo wɔ hɔnom sɛ sɔfo no saa ɔba studio ɔkɔ studio bɛyɛ 8 na asafo no so ayɛ asɔre ne saa 9 10 na ɔno ba na ɔma pɔn sɔfo no ba na sɛ 9 going to 10 no ahom na sesa area na mame ɔma sesa area no a mi ntimi hu machi ma biom sɛ sɔfo no asɔre dem wɔ na meda te meda hɔ no ma na sɔfo no ba sɛ men nsɔre sɔfo no akora ne ba sɛ men nsɔre mmra me bɛ na ɔde me kɔ sɔfo no sɛ men na hanom baby am sɔfo no so makɔ sɔre dem order sama hat bi ani hɔ mpamaje mo ni de manyema ni sɛ mo ni sama hat round sama hat yedi ebi wɔ ha yetimi de esre bagro na boss obi nso ha ya mo ne nkyɛnse na boss radio ne nkyɛnse ti metena sama hat ni sama hat de yetu ba akusia na metena ba akoso mete so asɔfo no ba sɛ ntena we so brawe mu na metena we mu na honhom no before no na mo yi torch no we aso omaso torch ay awrade bia so torch na me sɔfo omaso torch o mbe frama ni o se bie wani ni ma o mo bie mo bia o mo kora ma o be dan bie ma o mo na me tena se din na ma bie mani ni sha ma o mo na o mo ye na o bra mo ye ni nyina no na sama hat eko demi wan se ma copy deep forest from the church there deep forest nkurase dan ko asere dan ko hu kanea bobo no nko a bobo no nko a kanea bobo no nko a ena bi mu betena ase ho de o manyame hono o manyame no because baby amakoduru mi ni machi biom 96.3 so for na agiji mama kame nko that side o kame nyama nje me kosa na be maka forest wo ena baby ayi ni sama hat ni sino wo hwafo ma kwanwa me yamaju kan besi na ba ko kaje wo try na wusi wa bodwe nyina bebubu tena se ena me tena sama hat ni mu ena ba ko kaje wo wunim se wo ya nyame nipa ena me se o se yen ne e be pe osofo bi di na ma na na woni abotre na unya abotre sa hono me nya abotre pa because we need to me bia chechire na me tu me hu so mo hye black o mo gunu wa bebre ena o mo hye kwatwat so gunu wa bebre na o mo tetama atin mu ye ogorofo no atitiriu no ti bi mu abeben bi mu so abeben wa bi mu so enye ize tina me no omo ka na manya obrase amomo me ka na manya obrase amomo ti wa me nya abotre mom de touch no tututu manina na omo twere me nsan triangle ha vin sei no mo twere vin sei no mo twere round no mo di biba no mo twere symbol me mpese me ye nkura bebrebe sunya okay jai mo twere symbol no bi gugugugu me nsam e di bi guba ma ha di biba ma ha e no mo twere besi me na ase fe na wie mu tete me wo sama hat na ekọ ye free for me ma wo se ye free forest wo na wie mu so tete na ekọ na ko pie ba bibi e pie ya na ma wo se sofo na ba ho no abeso me nsa o se sofo so minimum asore na mu o minimum ba bia o ka nyina pake ba bia ka we si no it's not that place there na de me for car no wo se ye nkofie pa o ka no tu ya na ma wo se ahom no bia betratra car no tina me pese me yi phone ye call but say no my CD machine touch me ntimi hu me phone ni numbers no then me pe bra bia friend no malam na nkono ba be hia me
se me yadru fia na so fene no de makofie ti me pese me yi number me ya me yi na spirit ba ko busa am say o pesa wo frɛ wan na me se pese me frɛ malam no se fa phone no to ka me de ma no se wontimi nso mi se me de seat ni so me two seat ni so no wafa na wabokwa no de ato no me fa na malam apeke wo se power no dey na malam apeke call no ena me se malam me ko ba bi kwaku bonsam na oba dan mu na kwaku bonsam ti oba na o se branche ba ho ti ono onye onu amu nanim na we a tumi nde bae nti o se branche ba ho ti oba na otena afom ena nipa ntie no bi no mienu ena oba ba ko ndi o te nipa pepepe o se abaya young girl ena ono so ti onom ena om se wo ye besi uginaye e wo fia wo ma me fia ya na e besi uginaye wo pompo ha na e besi uginaye ena am se de bi na ba tiatia no se wo ya me de ade be bom fia ma wo hu no ne na kwaku za ba o be proud ye besi uginaye a wo se wo mpere ti no ne kwaku bonsam so regina wo se enye bone kwan so okuta yibitse bodu ya but eno na enye bodu ano ne kurukuru a ena ha no te bodu okuta babia de nsa so mse bodu ya pa na wura wo so babia okuta no bi na we ne kurukuru a na de tuma pampam na o si esi uginaye no one say o ma yera omoko ma bro afi so boss me owo yi nana kwaku free bonzam nana kwaku free wonchi wase eno so de ndie na edaye we ndie de nenya da ndie na edaye me so daye say nana kwaku bonzam de na ni suadi hu na mete ba we so de edaye ndie me so daye say o ba be fame ame nam soro am hye mata de white amode me kɔ ne kuro mu onom me nam soro sa sky te me kwa me duro no mo borotwinim na nipa bebre ba mo ba bi mo borotwene no mo si minsi fom ba me si minsi na mo yo mo se minsi fom me si minsi no mo de dwena fita me hu ade fita de ameba ho no mo de ade fita ne se fom de se fom ana e be si so na mo botwenim na me de me se fam bitirim na me de me se mintimi ngina me fit mintimi njina manam so kura wana no so mani so temi but me so da e bia no na me tu aye nyum me tu aye dwuma me ne me sister bagi ye friend Naomi ya fre pepo tin ye jina pepo no soro ena ya de garden afa pepo no ho ena nkokọ atwa pepo no ho ahia ti bra me ne me sister fre pepo na me twa me ni hwe ye jina pepo no soro me hwe fom no na nkokọ no nyina da ni pom atwa pepo no ahia ba bia sha atade white ba bia so abo swept e wo fom ba nyuma ne eto ne se Eradi jiwaye yo to me nyare jiwaye yo eradi jiwaye yo oh binwo chawa ni monya to me nyare wani monya mo eradi usaye yo ere to me nyare usaye yo ti ada sport na me hu se nipa bi omo froba bi ani frafo bi ekwatafo me de me nsa ka obi ani se ne ni nate obi ekwata me so ne kwata no so ne nsese a na matene no na wasori obi ban na opa wo me ka kire obi ogina matie makora se onfa ne nsa nto ne yafunu so ada sport na na funu aye se akora bam wane mani so temi bi wo so amesima so dae na me kom ba ko de na me kom madam fu friend taxi me koma na bodu ano to fom oba be fa metene me nsa oro be fa waya wontimi fo fa na ahwiri na me si wonjai me ben bodu ano ba me pagya me nsa na be to me nzayam na me ka se wontimi mfa me na metima guda bodu ano nti ba ko so me tu nam soro me kububu abosom ba bi daye me kokububu abosom ti me koma tu nam soro sa na me kokosi ba bibi ba bia me si ye no na ahomam hye black na ba ti amango bi so na nwowa ebom me commande nwowa ni na akwa blacks no so no mu nyina hon no mu dwane ti daye de se ma bre e de say ne tenteni ni tietie mu no de ntipa na ba denti potia me ba ne se me pese me se hu ade biem na metima nante se first me nante a metimi eyem adwuma koba na je se wani ne hu na de mutuo mi hu ba screen di asosi wo TV di si wo ba aso ba this time e bia hema di a che be 4 ebedu na sa vin no
sa triangle we no e ba beto baako no kosoro se na baako no so kwa asiesie na no to na hia na don't me mo bi search no WhatsApp no se friend pyramid pyramid o se friend pyramid Egypt na omodi kan eye bi na baako so e be ba e ho na baako so be no etisi ya no vi pazaro wo mfimfini bisu also a simbo bi timba na ayese na ekọ timba na ayese na ekọ na kasa ne nyamu so no mitimiti na fie na bia omo pushiska baako baiska o si we ne $1 million no the chim so ordinance so misili ni run light me dem no my run light bi bomb middle o peja ne nse sei ordinance kan sili ni sei no na dollars go ni nsem no si we $1 million minye din on fama manje baako so bag 6.3 bag mi musa bag ne type no kra ono was say $1 million nko na wa chehye na bundle no nko $1 million nko eno so manje because man we so person am this can we amadwene no munya mi kumi ti manye baako so me san so dae e we de na we ya me kan fiscal ones o scanner sim na fiscal ones but de me be kan se dae me so dae say me am plane jet makopie US me am on airport am plane na ko lande e lande ye no omo she black sin be sham airport omo ye bebere but me si no your bodyguards omo di machi plane gate ni bie no me si from no omo she black no airport obia bu nkotodwe na me step down me duro no me ye me nsese omo nyina ansore chese wabre woye yenso mo bia obia ye de bebo je se wani ne de ehun hwe na wo de akwa ya sabia kowe ma chini pa okwa ya sabia wo se de na wo so me call Holy Family First no me say glaucoma okay and I me san call but before doctor and I said no we no odweno want ase because who ade ne ban ene kuma se akura na me be so hospital me yire fin ban nyeji o me de me fa hwe akwan no so call ba bibi ena ma kompai bo bia me kwa o me sof ma mi kura ka je wo ko ba bia o me ka je glaucoma ba yen glaucoma e ya ade ena o me ka ta ade nso mi hu ade no mi hu okay mi hu ade be si an kura I say me fancy nsuo to na okuta chinye okay nsuo to na okuta chinye na chinye no untimi hwe soro okay na ekata o so we nim se ni wachi na soro man bubom na TV ni si chinye na se na monitor no se TV na se na ye beboa tu de kawakoma to yem yo abusia am sanso na wasesa ojebre ne kokko share video yi eba ekoti abrante na num nsem na nsem yi ama mehu se bibi wo wiase ankasa sa ye kan no eyampa wa wunni bibi ndi no ene fa abrante ya semi 523 mpa se bibi wo wiase bibi ni wiase anka ye da ye nto ye pon mo ke ye nto mu da ya no kasa nsem bia ye sori ayekeka ene niama bia ye no ya ni aye de ya hweye pa abrante enye yare sa yare ye ya ba beda ne su ya fa wono nanso ene hwe unim ni oche na besi unim ni ebeto daachi tu ye bibia no wa ye careful pa na wa ya de pa se wan fa sasemi afa nhye ne ho no de ba betu dwa mama nsanyi na atibi ye fa wenye afutu sem ye fa ntu ye hofo na mgidi se wa ba ha die obenya na yaresa aha na medi ubesi like na share na face subscribe ma medi eye na akosua adepa hanso da so emergency Ghana TV fa comment ne so fa to comment section ho no mo ema me makrawa na madawase